بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كتولي جماعة سيني بنك جولرد جماعة وم بن دارود إنك ياسي كو بسم الله مبه كدرس ميدن دو صور من حياة الصحابة هري يوتا توزر أندين تنين وندوني إند دفتر إندين تيجي تيجي صور كو جمع صورة وني صورة كو فوتو يونو مانا كو فوتو جي سيداجي اندر غوندان صحابة بنولا دوبن صلى الله عليه وسلم ونا يوتede في مودum no anda kan neddo gila o jibina ha o fejjini gurdam makko dan fo ƴettataake photo ko seeɗa e mon ƴettete photo ko manitore aray o ala sifade sira ma qissa sahabajo on gila ka o jibina ha ka o maayi o suɓa woni piiji hettuɗi manitaɗi e nder ko o waɗi kon e gurdam makko ɗan o waɗa ɗo ka deftere ɗo hade wona ko waɗi kon fo kono ɗiɗo no hana manditede ɗum waɗi o inni suwarun min hayati sahaba haɗi ɗe yewtude fi sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam thabit bnu qaysin al ansari yewtuno fi makko ha hewti tigi tigi ka jihadi on ko ɓe yano kon haɓoygol musaylimatul kadhab yewtuɗen e nder ko o wakkilino kon e nder muɗum ha Allah subhanahu wa ta'ala on okki ɓe polgal kono e hoore ngal polgal ɗon hari kanko thabit bnu qays tawi wona o taweteɗo e welo welo ɗum ɗon himo jeeya e sahindina ɓen haray o yanno sahidi ka wonano haɓede ɗon e hoore himo weltori konko o yani sahidu ɗon sabu Allah subhanahu wa ta'ala on no weltini yanɓe sahidu ɓen fof natogol aljanna e hari kadi nulaɗo sallallah alih w sallam weltinirinomo ɗum kanko e nder gurdam maɓɓe ɗen sallallah alih w sallam sabu Allah on okkiɓe polgal e hoore ɓe murtuɓe tawde kadi o sahindinama jonno hiɗen arde tokkitonen ɗon wama zala jalidu fi kulli ittijahin wa yudaribu bi kulli silahin hatta athqanathu aljirah فخر صريعا على أرض المعركة قرير العين بما كتب الله له من الشهادة التي بشره بها حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلوج الصدر بما حقق الله على يديه للمسلمين من النصر وكانت على ثابت درع نفيسة فمر به رجل من المسلمين فنزعها عنه وأخذها لنفسه o dir'u ko wiiden ko doleke njandi hari noon no ɓurda manɓe feere ɓen waɗay dolekaji janɗi yeɗɗuɗi satta cogguji ɗum ɗon koko ɓornete fewno ɗo on ni kadi goɗɗum jolke ɗo hara ko janɗe are kadi jolke ɗo hara ko janɗe jolkire ni o watta kadi kufune on hada ko kufune jandi mi mana kaafa si adi soppi ko hoore jandi ni woni yande si soppi ɗo koye hoore jandi ni si soppi ɗo koye hoore jandi ni ɗum e wawde noon woodi no woɓɓe marɓe doole hara si ɓe soppi ɓe tufa e jandi ni hewto e ɓandu on tigi no woodi noon kadi wawɓe hare himo wattino dole ke jandi satta coggujo ɓayro o warama gorko julɗo ari ɓortimo on doleka ɗon ko keye ko hunde hittude ko marde jawdi kanko fure on o naftorta hanne kadi so suuridama e mum nafata goto joni noon tigi tigi on si tawi ɗum ɗo waɗi foti ko julɗo ɓornino foti ko kefeero ɓornino koyo aru itte naɓe fof hunoye ti yehi o ɓortimo o ƴettani hoore makko o naɓi o maroyi e maral makko wa fi lleylati taliyati listishhadihi
رآه رجل من المسلمين في منامه فقال للرجل بيرو شاهدنا جمع هكو دون جل دغو والي ييمو دويغول كويدول o haalani on yiwɗomo hoyɗuɗomo ana thabitu bnu qays fa hal araftani hoyɗo ɗon wi thabitu bnu qays haalanimo inni ko mi woni thabitu bnu qays a anditilan qala naam hi fa qala inni usika bi wasiya inni miɗo wasiyadema ɗo wasiye mana no wewa nulal فإياك أن تقول هذا حلم فتضيئها mi haɗima noon wata innu yandi ko koyɗol ha yeeba ko komi wonma wasiyade ɗo inni lamma qutiltu bil ams marra bi rajulun min almuslimina sifatuhu kada wa kada ɓayno mi shahindinama hanki gorko julɗo rewno ari kami waali ɗon mbaadi makko on ko hunde kaari e hunde kaari e hunde kaari fa akhadha dir'i wa mada biha nahwa khibaihi fi aqsa almu'askari min aljihati alfulaniya o arno o ƴetti dolekki momi wattino on o yehi telemma ka tellisa o ka o wonirno ɗon khiba ko khayma ka sera ka konungo moɓodirɗo ɗon telen sengo kaari o fulan ko wigol kaari jihal fulaniya sengo kaari arabu wigol kaari on ko fulan ɓe innata o inni o yaari sengo kaari o o yehi wa wada'aha tahta qidrin lah o ƴetti doleke on o ñobbinirimo o waɗi e sengo ley fayande himo jogino kono wolota ka pour ma inne wurere wa wada'a fawqa alqidri rahlan o ƴetti ko waɗete kon ka hoore ngeloba leggal lesetengal ngal waɗe ka hoore ngeloba ma ka hoore puccu o ƴetti ɗum ɗon o fawi e hoore wurere nden mana wurere nden no suuɗi doleke on ko waɗete kon kadi no suuɗi wurere nden fa'ati Khalid ibn al-Walid immu antigi mo haalande hoyɗo ɗon immoɗa antigi wa qul lahu ya hata wa Khalid ibn al-Walid wa qul lahu haalanamo an yab'atha ila ar-rajuli man ya'khudhu ad-dir'a minhu fa hiya ma tazalu fi makaniha on yo Khalid immin goɗɗo yahanowo o doleke janɗi ɗo e juuɗe makko o hendomo e juuɗe makko himo waali ka wonno ɗon wa usika bi ukhra miɗo wajadema kadi goɗɗum mi wasiyoma goɗɗum go kadi fa iyaka an taqula hadha hulumu na'imin fatudayyi'aha mi haɗima noon wi'ugol ko koyɗol go ɗaniɗo hoyɗata ronka hittinde fimum ha yeeba komi wonma wolande ɗo kom ɓulli Khalid haalanoy Khalid o hoorejo larme meɗen on hoorejo konungon ida qadimta ala khalifati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam fi lmadina sa an Khalidu a yeehi ha a hewtoyi madina a tawi ɗon aboubacrin siddiq lontiɗo nula ɗon فقل له حالنا أبو بكر الصديق إن على ثابت بن قيس من الدين كذا وكذا أو خالد ثابت بن قيس ورامة كنه منيولي هاسا بكاري وإن فلانا وفلانا من رقيقه عتيقان فليقضي ديني وليحرر غلاميه awa kaari e kaari ko jiyaɓe an ɗiɗo awa mi rinɗiniɓe haray kanko khalifa on yo yoɓanan ñamade an nden o akkitana lan ɓe
maccuɓe an ɗo ɗiɗo mo ɓe hetta hoore mum o ɗum o woli ka ɗoygol o haalani hoyɗo ɗon fastayqada arrajul hoyɗo ɗon fini fa ata khalida bna alwalidi fa akhbarahu bima sami'a wa ma ra'a o ari o haalani khalid bnu alwalid ko o nani kon e ko o hoyɗi kon فبعث خالد من يهدر الدرع من عند آخذها فوجدها في مكانها وجاء بها كما هي خالد بن الوليد إمني قدام يهنو o dirɗo dolake jandi ɗo o yehi o tawoymo e nokku ka wi'a ɗon tigi o addimo dolake on no wayi no wa'uno ولما عاد خالد إلى المدينة حدث أبا بكر رضي الله عنه بخبر ثابت بن قيس ووصيته فأجاز الصديق وصيته غير خالد بن الوليد هو كونغم أرتي مدينة أو أرتي دي يكون لطو ببن وحالني أبو بكر الصديق فياك ثابت بن قيس كهن ونو في ثابت بن قيس eko o wasiyino kon seydna aboubacre ni siddiq maana o newni wasiye on yo gollitire ki san be maana yo ɓeeɗa rinɗine e yo ñamale makko ɗen yoɓe wa ma urifa ahadun qablahu wala ba'dahu ujizat wasiyatuhu ba'da mawtihi siwa hay gooto wasiyaki adi o ɗo ma ɓaawo makko wasiye makko on siina ɓaawo mayde makko nden kala wasiyotoɗo o wasiyoto himo wuuri o holla jama on awa si Allah ƴettitilan hara hunde kaari ko hunde kaari hunde kaari ko hunde kaari mare mandite on tuma noon si o feƴƴini waɗoye kono oɗo gooto nanaali himo wasiyi feewndo o wuuri feewndo o wuuri o wasiye ɗo hari ala few o maayi kadi wasiye on windaki hay e nokku ko e koyɗol wasiye on ari seydna aboubacary jaɓi wasiye on no o woniri noon ɓe huutori no woniri noon ɗum ɗo ko kanko ɗum Allah okkingal geɓal ɗo goɗɗo heɓali wona maggal hande kadi gooto hoyɗata goɗɗo no wasiyi on wasiye ɗon fawo wonɓe ga ɓen yo ɓe waɗumo haɗa fawaki ɓe radiyallahu an Thabit ibn Qais wa ardahu wa ja'ala fi a'la illiyina mathwah ya Allah on yarlo mo waɗanamo manzila makko on ka illiyina ka ɓuri towde toon ka aljannaji haɗa ɗo en feƴƴude o darsu ɗo kalimaji seeɗaji ɗo ko wattaten ɗo Sabitu bun Qais nen andimo ko aaden jon darnde jon hito Allah on jippini ayeje ka alqur'ana o aya wiɗo ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun koni Allah tagrimo hito makko gonno towi o jangi ɗe ayaji ɗo o hooti ka suudu onni ko gotum e piiji ɗiɗi mi yaha mi wonda e nulaɗo mi towna hito an on golle an ɗen bona ma mi haɗa mi wondali e nulaɗo mi wola no mi wawi wolide no ɓay ɗum ɗo ko tagudi mi wona mi waɗi ko ni hito an go wayi o tawi tigi tigi yo diru e o pottito nulaɗo e hoore mo yiɗi ɓe hemo faala wondude e maɓɓe kono yo diru fii
wata golleji moƴƴi ko waɗi kon wata Allah o yeeban moɗi janngo hara o mara hay e hunde en andi ko man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha jaa on ɗo ɓe mana ko si a addoriɗi ha ɗi hewti wona sa waɗiɗi tun goɗɗo no heɓa goɗɗum o jogo no yaniramo ka laawol yo Allah dandu goɗɗo heɓude golle moƴƴe golle bone go'o aroya bonnitanamo ɗen nde moƴƴere nde o heɓi ɗon hara o heɓata moƴƴe baraji mere ko ɗum o hulno joni moƴƴereji ɗo waɗi ɗin wata hitto makko ngo ar bonnanamo ɗum ɗon o ronka heɓude baraji ɗum ɗon joni o muñño wondugol e nulaɗo ngol fi woto golle makko moƴƴe ɗen woto faɗu baraji majje on en fof en janggi ka qissa ɗo nulaɗo sallallah alih w sallam e ɓuttinno ɓernde makko ɓe inni tigi tigi an on a jeeyaka e ɓen ɗon few an on a jeeyaka e ɓen ɗon few nulaɗo ɓuttini ɓernde makko nen ɓe inni yo yahu wona o yimɓe naatoyoɓe yiide few wurin ko o naatoyowo aljanna yani mubasharum bil janna ɗum noon ko goonga ɗimmun ɗum hari ko aaden suusuɗo hewti nokku goo o yii julɓe ɓen luutodiri ka nder hare heɓe fewtodiri e ayɓe maɓɓe ɓen ɓe fuɗɗike luutodirde ɓe fuɗɗike innude menen e ono minen yimɓe saare ɓen ono yimɓe fulawaari ndin ɗum fuɗɗama wolede ɓeeɗa kadi inna ko minen yimɓe fulawaɓen e onon yimɓe saare ɓen yeddotiral fuɗɗi o wi hey acce hakke minen feeno nulaaɗo hari wanani feeno nulaaɗo hari menen e onon hari ala menen ala onon ala hari ko hunde wotere wooduno joni tigi tigi on awa min kala ko wonɗon wadde ɗo komi tawaka joni noon mi torike on kala jaɓanɗola yo aru tawtalan wakkilo ɗen o e hoore ɗum ɗo Allah okkiɓe polgal ɓe ma'na hari ɓe yeddotiral ngal addi lo'ere hakkunde maɓɓe nden lo'ere ɗon jonni ayɓe maɓɓe ɓen doole kono kaw artinno pottal ngal hande kadi mo beeno andi si wakkilike ɓeeno wakkili sifa mum awa nde wakkilade ɗo wona kanko tum fof no wakkilade mo andi wakkilade makko nen ala bonde kono si yeddotirama honɗo mo ɓe sikkata oɗo ina komi wakkili ɗo wo komi wakkili ɓayru ɓeeɗa wakkilaki wakkilade ande yaltata oɗa kadi heɓa ɗen hakkille on tigi o ɗuyta wakkilade makko nen kono si a waɗi hakkille ma wonde min simi wakkili kadi ɓeeɗa no wakkili ɓuri lan jaka ɓeeɗa no wakkili ɓuri lan a wakkiloto joni noon simo ɓe wakkilike en yiya kisan nafa wakkilade nde wonɗe wakkilade nde ko ɗum o ari o tabintini ɓe o heeɓi yimɓe tawtawɓe mo o heeɓi yimɓe tawtawɓe ono Zayd ibn al-Khattab Salim mawla Abi Hudayfa e woɓɓe goo Bara Malik al Ansari ɗisibo maɓɓe ɓeɗo fof ɓe tawti ka ɓeɗo moɓodirno hande kadi jama o luttuɓe ɓen fof ari takko maɓɓe ɗon Allah okkori ɓe polgal honno fameten ɗon wondema kala ka mooɓa haqqillaji ɗin ɓurday kono si tawi hewti nokku goo an wonu mooɓowo wata wonu lancowo si tawi woni feddeji ɗiɗi wata innu be nde fedde ɗo iwa ka ɓe woni ɗon ɓe tawtoya ndeya fedde eto ɓe ɗiɗo noon ɓe ara ɓe fotta nokku nguutu o heeɓi ɗo hikma moƴƴa o inni hakkunde amen menen e nulaɗo feeno nulaɗo hari wanani awa joni hooten e alhaali wonnoɗo on feeno nulaɗo andi wona ɓeɗo bambana wona ɓeɗo kadi bambana joni ko alhaali wonnoɗon feeno nulaɗo yehen ɗon ari menen onon ala feeno nulaɗo joni itte menen itte onon aren wonen enen Allah on ko ɗon fottindini ɓe heeɓi ko polgal onon e menen ala hande kadi ko enen ka wiya enen wo hande kadi ɓen ɗon on kaɓe yaari wo ɓe gaynay
kono fanni ko onon e menen ella heɓoyto porgal heɓotako ɗum no feƴƴi e yiiɗo piiji koyɗol waɗugol tawi koyɗol ngol ko goonga ɓe yewten seeɗa fi koyɗi ɗin koyɗi ɗin hadisaji ɗiɗi no ari hadis go wii ko peccum e nder pecce 4 e annabako ngun hadis go wii ko peccum e nder pecce 46 e annabako ngun juz'un min 40 juz'an min an-nubuwa ma juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa jon non koyɗol ngol annabaɓe fof ko ɗum noon Allah attitoɓe hollude taw Allah yuɓɓidira ɓe e alamul gaybi on ha ɓe heɓilo yo wahyo aru e maɓɓe nulaɗo ko noon fuɗɗorno kala ko ɓe koyɗol ngol ɓe yii koyɗol ngol laaɓira wa peeral fajiri joni noon ɓe maaki koyɗol laaɓugol ko goonga aaden no yi'a kañum tigi goɗɗo goo no yi'anamo mana hiɗa hoyɗito goɗɗo goo no hoyɗe no selli koyɗi ɗin noon martaba majji on no ɓurdi no woodi koyɗi go'o ɗin ɗon on kaka Allah subhanahu wa ta'ala iwri ko juz'um min 40 juz'an min an-nubuwa ɗa koyɗi go'o ko adghathu ahlam ani go kumanji koyɗi go'o no wawi iwrude e seytane maande iwrude ɗin ka Allah ko taway hiɗi laaɓi hiɗi newi hiɗi ɓutti taƴƴu reedu kulol masiboji ko nande sifa ɗin piiji ala e muɗum kadi koyɗi ɗin e sa'i goo no wawi wonde ko alhaali mo on tigi fewndi e mum on deññande ko ɗum ɗon battinta e makko aroya ka koyɗi o ñallu yiwde piiji hulɓiniɗi o waalo o yiya ko hulɓini ma o ñallu heɓude welo welo o waalo heɓa ko weli sa'i goo ko noon e sa'i goo ko ñaameteji ɗi on tigi ñaamata ɗen tigi battinta e makko joni nde hunde ɗo ko hunde wirnide ko ɗum waɗi ko ɓe jonniten Allah subhanahu wa ta'ala ñaawode ɗum ɗo Allah on ko honɗum o waɗi o elti yimɓe e nder bani adama en faamoɓe ko koyɗol firi faamoɓe firtugol koyɗi en andi qissa annabi Yusuf on alayhi salam e ko wanno noon yimɓe goo Allah holla ɓe tawa ɓe wawa e faamude ko koyɗol ngol firi kon haray firoɓe koyɗi ɓen heɓike ka tariha no heɓike kadi ha joni no woodi kono wona yimɓe ɓen fof wawata firude koyɗol koyɗi ɗin ko hunde nde annduɗa e sa'i goo Allah subhanahu wa ta'ala o junnitay e sa'i goo Allah adday no woniri noon tigi mo yehi ndaari defte fi ko inete kon tafsirul ahlam ko ɓurno lollude mon ko Muhammadu ibnu Sirin a ndaaroyi qissaji makko ɗin fi koyɗi ɗin ɗon a taway ko wonɗen wolude ga kon fof si wona Allah okkori on tigi kada han wawirta mi jonna o misal Abdul Malik bin Marwan haɗi ko lanɗo khalifa bani Umayya ñande go o hoyɗi koyɗol hulɓiningol ko honɗon o hoyɗi yaafo ɗon yo Allah o hoyɗi imo hunti duhal makko mo huntude haaju ɓaawo suudu ka suudu kaaba tigi
suudu kaaba ɗum nde wona masjidul haram ko suudu kaaba ɗum tigi oni huntude haaju makko en mana bawle ɗen mo bawlude ka suudu kaaba tawi yahugol lando karama ko ɓen sifagol koyɗol ɗo no hersinanimo ɗum mapinimo ha goɗɗo innayi ko ɓayro hulata Allah ko ɓayro renaki ko ɓayro ni e ni ko ɗum Allah jarriborimo ɗum kono o heɓi hakkille o nuli goɗɗo yeehi ka Muhammadu ibnu Sirin inna ko an hoyɗi hunde kaari a hoyɗi hiɗa hunta haaju ka suudu kaaba hiɗa bawlude ka suudu kaaba gorko on yeehi ɓenni ibnu Sirin mɗe ari yo firanan ɗo koyɗol ɓenni maako ɓenni mi hoyɗi miɗo bawlude ka suudu kaaba ɓenni a fenay nan hoyɗata goɗɗo an a hoyɗata goɗɗo golɗo ko goto pete hoyɗata ngol ko Abdoul Malik won Marwan fiiro maggo on ɓiɓɓe makko nayo wono e khalifa ɓiɓɓe makko nayo wono yay khalifa woniro e nolle ɓiɓɓe makko nayo wono e khalifa ko ɗum waɗi haɗay enen ko hoyɗeɗen ɗo kon sina mo Allah on okki firugol koyɗi hayso o nangali muutingol hayso o nangali muutingol firo on telemma ka koyɗi ɗon ko jama on andu wondema koyɗol tabintinta ñawoore sariya hande kadi koyɗol tabintinta ñawoore sariya hande kadi kaari mi hoyɗi hiɗa itta nagge sadaka waɗɗaki few ala no waɗɗora koyɗol mangol wonangol dalil e dalilaji gollitirte ɗin ka saɗa l'islam ko alkitabu assunnatu al ijma'u al qiyasu e honno al istishabu ko nande sifa ɗin piije ko ɗin ɗo woni adillatu tashri on yehi han ko ɓuri sakkitade kon ɓe inni al urf kono hayde wotere ɓe innale al ru'ya on ko istibchar yani tabshirul muslimin yani ko weltingol on tigi tun yani rerɗina mo fi waɗgol ko moƴƴi hiɗa jokkuno golle moƴƴe hoyɗa ko foti innaja ka alhamdulillah rabbil alamin mi wakkilo ma ɗum ko hulɓingol on tigi mo waɗno piiji Allah hoyɗa mo kuyɗi hulɓiniɗe o inna yo tuubo o rutto ko ɗum ɗon pet kono tabintinta julde tabintinta zakka tabintinta sadaka tabintinta korka tabintinta yaadu tabintinta dewal Allah hay gotal hay e hunde dewe ɗen ɗo fof a yiltoto ka deftere Allah e ka sunna nulaaɗo e ko windi kon ka defte gollitira ɗum ɗon ko fottana kon ko kanama ko ɓen fottani kon kono a wata wiide joni e mi hoyɗi hunde kaari enen ka meɗen ha joni nden nawnare no woodi goɗɗo hoyɗay jama on fof yo ittu sadaka hunde kaari jama on fof doga bimbilaw ɗaɓɓoygol on sadaka ɗon goɗɗo hoyɗa yo jama on waɗɗo du'a ha saba kaari hunde kaari yoɓe janngo hunde kaari yoɓe janngo ayawal kaariwol ma cortewol kaariwol ma du'a kaarijo jama on fof immo duumo e muɗum e ko ɓuri e kirɗude komi maniti ko waɗi fewndo 28 septembre ɗo 2009 kako 2009 fewndo dadis felli jamanu ɗo ka mawɓe ɓe mi andiniri mi yowi jikki e mum ɓe inni kaari en hoyɗi ko jama fof ittu sadaka gosi no waɗirama siko joni yo jama fof defo gosi itta sadaka la yuqaddim la yuakhir julɓe ɓen ko ɓe wiya si goɗɗo yani e maɓɓe koɓe yotto ɓen ko ko ɓe wawi yottade ko si ɓe wawata yottade yoɓe eggu ɓe ɗiru yoɓe waɗa hijra
ɓe waɗi hijra kono ko yottagol ngol ko immagol daro waɗa goɗɗum on sadakaji e du'a uji ɗum ɗo saɗa hayne wotere yamirali ittugol bala uji ɗin ko ɗum jannguɗen ɗo saha nulaɗo ɓe immino ɓe waɗo jihadi mi janni ɗum ɗo buyi mi lando so jabaki mi ɗaɓɓa sawru laaɓi jelu nulaɗo sallallah alih w sallam waɗi gaswa laaɓi jelu nam deƴƴu no gayne wona ɗum no gay e jeɗɗi noga e jeɗɗi nulaɗo déplacé ɓe yeehi ɓe waɗo e jihaadi ɗum holli wondema jooɗagol ka juulirde waɗa torare allah on ittama montama few few gasata na ɗum ko nulaɗo hanno wadde ɗum ɓayno ɓe waɗali hande kadi ala ka goɗɗo innoyo ɗum waɗe ɓe faami ɗon sabitu mon kayso ko luttiɗo kon ko honɗum ko qissatul khul' ko innege ɓorgu ka dewgal imo jombuno suddiɗo suddiɗon ari ñande goo ka nulaɗo sallallah alih w sallam o wi nulaɗo hande kadi min e sabitu mon kays mi wonata nokku ngol mi yirali mo ella e fuska dina kono mi falaka mi wonna hande kadi mi haɓɓi mi ronki mi wonnata hande kadi yirali mo allah ka dina kono mi falaka yeddude allah subhanahu wa taala wondigal amen ngal mi falaka hande kadi a susata ɗum ko ɗum ɗo ɗum ɗo noon probléme o waɗa nulaɗo ene a jonnitemo jardin mo tegnoma on onni hi simo falami ɓeydanemo ɓeyni awa jonnutomo tenge on yani jardin mo tegnoma on ɓe inni sabide mum gayso seerumo accitama ɗum woni dalil fi ɓorgu hulɗo dewgal si tawi ella heɓike e maggal ko telemma debbo on ella on woniri gorko on kañum no jonna doole innugol o acciti o seeramo amma debbo kanko o wata seerude wona kanko halfina dewgal ngal ko gorko on nane ko gorko on risi wona debbo on risi joni noon kanko non joni si tawi lorra heɓanike mo ka dewgal telemma gorko on o lorra ɗo o watamo muññade hande kadi ko wodanimo joni ko yo torto hoore makko imo wawi fewtude modi makko kamɓe ɗiɗo pet o innami tortike hoore am imo wawi rewrude mawɓe makko ɓen waliyuɓe makko ɓen ɓe fewta gorko on ɓe inna joni men oɗo o tortike hoore makko saabu ella mo tawi islam o no jaɓi o ella ɗo tawde kadi ella on ko ella be wona ella tawa kadi ko ella jaɓaɗo o wata kontude ɗi kono no jeeya e ɗum angal dépense angal hoɗo angal koltu angal kafidugol mballi si tawi rewama rewete ɗen fof gorko on wawata jonnugol jungo e jungo o ma ñawlagol jonna o ma ɗum ɗon fof ronka few tawi debbo on soñjori dewgal ngal o tampiri dewgal ngal so o tortike hoore makko sari on no newnanimo go'o yo torto sari on no yamiri gorko on yo jonnuto joni noon seede ko ɓurgu wona cergal ko debbo on iwri yo jonnutu teŋe on si tawi teŋe on ñamanoma yo ndaaru ɓermum o jonnita gorko on si tawi ɓermum heɓaki yoɓe négocie yoɓe diisodir ɓe termidira ha gorko on inna adda ha sabakari no jeeya e makko bayagal ngal hara gorko on landitaki debbo on ɓuuri ko teŋunomo ko no jeeya ko innete ko makko bayagal ngal yo inno joni mi accitima hay sa jonnallan goɗɗum
si tawi gasata woɓɓe haray ko noon wayi ko Allah ko fi aduna o fof woni yewtude fi mo wona fi ma an wona fi am min woɓɓe go haray no innan komi waɗno ko mbe mi hetta saɗa o salotako joni ya hettu ko wannoɗa kon kono debbo on hettu hoore makko kono ko honto fewdiɗen enen gorko on inna sansata jikku mum on o jonnitata ƴawre jolde o inna o jonnitata o sansata jikku makko on ɗum ɗo meɗen landede buy ka saare ga ha hewda nokkeli buy tigi tigi on ko honto fewndi si tawi gorko on jaɓɓaali debbo on yo ya wullitoyo ka imamuɓe juulirde ɓurde ɓadade ɗon nden wondema ko ni fewndori ɓe noddamo kanko e musidal makko ngal ɓe nodda debbo on e mawɓe mum ɓen ɓe fof maɓɓe ɓe yewta gorko on joni waɗa hunde kaari ɓayri ko ni woniri debbo am muñño anni mi wawata saabu hunde kaari joni a gorko an kadi waɗu fi Allah jonnita hara o ittala e hunde mi waɗata awa joni o addi cogguten berten on joni jonnutumo hoore makko mi salli mi jonnitata hande kadi sari on no newnani ɓen imamuɓe ɗon innugol joni an debbo on yahu e inde l'islam on min emin jonnitima hoore ma yahu waɗa edda ko wimi imamuɓe nga jullide hiɓe représenté autorité diina kan ɗo ko wiyete ligue islami on kon ɓayru tribunal ji waɗaka taw fi muɗum feeni ɗo ko ɓeɗo wata lontade tribunal on ko woni saɗa on newnata ko mawɓe debbo on noddu sagata on ma nodda jongalle on ma nodda mawɓe jongalle ɓinno amen naadi ɓiɗɗo amen on edda ɓayro o wata jogade ɗon kadi gasata ɓe ala droit naadugol mo edda ɓe mari noon droit wallitagol mo ha o waɗa hulɗu on si hulɗu on laatike tun edda on fuɗɗike ko ɓe immoɓe daro ha hulɗu on laato si hulɗu on laatike haɗa hande kadi dewgal ngal lanni joni noon Sabitu bun Kays soñdia waɗano debbo on wullitike nulaɗo landiki se o jonnitay o wi o jonnitay ɓeyni yo acciti o acciti ko sabu on mo nasaba ɗon mi addi ɗum ɗo haray probléme ɗin ɗo no fewndi ɗo haray no luttane minute aji seeɗani fi gueƴe ɗen mi acca ɗin ɗon fi question réponse se fuɗɗoyɗen fi sahabajo goo e darsuji min aroyɗe ɗen inchallah nam wondeɗa hoyɗo ɗo pimu ara sono mbiya wattana yiɗa nde yiɗɗa funɗo wo ko ɗum ɗa woni yaade ala misal somi heewi on exemple an ndiyam ɗo haray souvent pimu haray no arde min heewi ndiya woko pi woni yaade est ce que haray joni souvent kala nde heewi ndiyam an nde wawi ɗowde haqqille mum ɗa haray kono joni hoyɗugol hunde hoyɗa ndiyan tun jawdi ara 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 an on ɗa wawi wiide min simi hoyɗi ndiyan ko jawdi arata lanni goɗɗo goo no wawi hoyɗude ndiyan wonta mayde wona obligatoire ko hoyɗuɗa wo ko ɗum mimi hoyɗata ma ko hoyɗuɗa waɗi o min kadi ko ɗum simi hoyɗi ko ɗum watta a faami ɗa hoyɗa goɗɗum mi hoyɗa goɗɗum hoyɗe hunde wotere min on wonoya goɗɗum ngo an kadi wonoya goɗɗum ngo wona hunde wi règle ala e nder muɗum ko Allah subahanahu wa taala woni e feƴƴinde ɗen piiji ɗo goɗɗo no ɓawo to nam hoyɗugol nulaɗo on nulaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki mo yiiɓe koyɗol haɗay ko kamɓe tigi o yii seytane waɗata mbaadi makko ni mbaadi nulaɗo sallallah alih sallam yani o waɗata mbaadi makko ni wa mbaadi nulaɗo nin hara sa yii nulaɗo hara ko seytane wata wattude hoore mum e mbaadi nulaɗo ni sallallah alih sallam kala yiiɗo nulaɗo haɗay ko nulaɗo sallallah alih sallam o yii haɗay ko busra lil mu'min haɗay ko weltinirgol on tigi sabu moƴƴereji ɗi o waɗi ma moƴƴereji ɗi Allah on fodimo ñaawa kadi hay hunde sa yinulaɗo a yinulaɗo lanni eyyi kono innaki hande kadi a ɓayde a yinulaɗo hunde kaari fawikema ma ɓayde a yinulaɗo hunde kaari fawikema hay hunde ala fawadema nam nam Mouhamadou Sirina wawno en détail ande firo koyɗol golla seeɗa
koyɗol hongol ngol koɗol ngol ɓe répondita ɓe jonnali détail ko ɓenni ko ɗum ɗo wol ɓiɓɓe makko nayo laamoto ɓiɓɓe makko ɓe nayo noon ɓe laami Walid ibn Abdul Malik Hisham ibn Abdul Malik Sulaiman ibn Abdul Malik mi yejjitinna e ɓon almuhim fof maɓɓe ɓe laamino oyni ɓiɓɓe makko nayo laamino mana suudu kaaba ɗum ko rukunuji nayyi cuɓɓuli nayyi joni noon ɓayɗo o ari o ɗumannike ɗon ɓiɓɓe makko nayo laamoto Allah waɗi ɓe fof ɓe laami fi suuɗunoɗo dolle ke jandi on sika ka naafiqiɓe o jeeyano e wata ñawde ka naafiqiɓe dolle ke jandi on suuɗama o hettike e honɗo e delan yaaɗi ka saɗi a wi ɗon en ala feƴƴude tonin to mana oɗo hari o suuɗanmo hoore makko ɗum ɗon noon no anda wondema dagaki ka konu ka on tigui kala ko heeɓi ko e gana e mum wonaya suuɗu hay hunde ko naɓa fof randa sa randi fof sende hennoɗa gueɓal ma ngal yaada e mum wona goto maran hoore mum goɗɗum nam famalik koyɗol mo hirsani koyɗol tawi on tawi no ñaame tawi julɗo kañum ñamoya ɗum no mas tawi woɓɓe ɗum si tawi goɗɗo hoyɗi no hirsa nagge o yehi o soodi nagge o hirsi o adda nilan tewu ngu mi ñaamay ga mi ñamata an on anda ko koyɗol o hoyɗi famine nagge no dagi ñamugol ko julɗo hirsi ñaamu no ɗum ɓayɗa ñaamilan ni ɓeyna joni kamɓe ɓe hoyɗu no ɗum ɗon fawaki ka saɗa kono tew nagge no dagi hirsu ɗon kadi no dagini haɗa ko kamɓe mari allah e nder muɗum e wata harminde tew nagge ngen ko nagge e wata kadi harminde ko julɗo hirsi yo mi adora ɓe ka yaasi inam hiwitorgol yimɓe bonɓe ɓen du'aji waɗeteɗi ɗin ko adkaru sabahi wal masa adkaru sabahi wal masa e ɗo no woodi deftere hisnul muslim no mari deftere mathurat no mari kitabu addu'a honno kadi no mari wondigi ɗaɓɓuɗin du'a oji ɗon o du'o no woodi du'a oji buy qur'ana no woodi du'a oji ka hadis du'a oji ɗin ka qur'an si wondigi ɗuɗɗani ayatal kursi e qul huwallahu e falak e naasi no wonanamo hijabu no wonanamo hijabu ko wona noon kadi janngugol honno audu bi kalimatillahi tammati min charri ma halak bismillahi alladi la yaduru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim e ko nande ɗin du'a oji buy yo yahu ka honno wetelan ka hisnul muslim ma ka kutubul adkar o yiya toon o heɓa ko wallitora hoyɗugol yejjita ko honɗum hoyɗi ella o ala e muɗum ko woni sa hoyɗi fini a fini tawi ko koyɗol hulɓinigol nula sallallah sallam no maaki ya fewtiri sengo honno wendelan nano wiya auzubillahi min cheitani rajim wuttirangol sengo ɗon honno wendelan wota wolan hay goto amma si ta a yii koyɗol moƴƴol hiɗa wawi sifa amande tigui bimɓe ɗa wawi hollude yimɓe ɓen a yii koyɗol ha safa kane mana koyɗi moƴƴi ɗin no sifaneje ma on koyɗi bonɗi ɗin sifatake koyɗi bonɗi ɗin hayso on tigui sifaki yo wi toon auzubillahi min cheitani rajim nam joni e yewtina fi ɗum ɗo nde darso feƴƴunoto ɗo ko wonɗen yewtude ko fi bani adama yimɓe
no woodi ko goɗɗo go townata min mi townata joni no min mo townata on mi jonnama laawol no mi waynodira e muɗum ko woni dagota ko gorko kafida e ɓeygu makko baldi e tawde aaden hellifaɗo ma aaden anduɗo ko fewndi haysi hellifaka pay kum sendidir ko foññi colli e dagota ko goɗɗo yiida e ɓeygu makko ko tawde kum pay kum woni jemma woni ñalorma dagotako kadi ɗum kadi waɗa e tawde hellifaɗo dagotako kadi ɗum ɗo waɗa e hakkude makko e goɗɗo joni noon si tawi woodi debbo kanko yiiɗo ɗum ɗon kanko yo muñño o yondino ko haaju makko ay mota ko darɗa hey moɗi ya tortoɗa hoorema yalta ka dewgal ma ɗum faami ko wimi ko sariya hewti nokku go tawi oɗo kanko wata muññade sari on jonnaymo laawol ngol o yaltira oɗo muññade on en ala yewtide fi makko few komo wawali muññade ɗi soñjaji ɗo jonna o sari aɗo yo waɗa hulɗo woɓe muññade ɓen tertoɗen ɓe amma ko harmiɗa ko noon no harmi amma ko harmiɗa ko no harmi kafugol mbaldinen e tawde goɗɗo ɗum ɗon tawa dagotako few foti ko nawlam makko wona nawlam makko kala sendidirɗo foññi solli wona ande ɗum ɗo awsaɓe ɓeyga toujours ɓe réponse mo on ɗo ɓe weltiga moƴƴa réponse o oya on ko belgique woni oya on no landiga ko woni ɗum kadi woni lekki ko ittirde souci lekki ko ittirde souci kon ko yondinade e be on tigi yondino o jaɓa wondema kodduri Allah no wawi rewde e hoore makko koddureji Allah ɗin fof en janggay to ka arkanul iman an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi go ko a jaɓa wondema kodduri Allah no wawi rewde e hoore ma jam wala ñalla fi an a waldi hatta anna Allah hirto ñaama hawka ñiiri na hunde bonnata fus famine donc a jaɓu kodduri Allah on taw sa jaɓi kodduri Allah on anda an julɗon kala jarrabuye mo heɓuɗa hiɗa wawa lontinanede baraji hiɗa wawa lontinanede baraji joni ɓayde andi sa faɗi ɗi mbuuɗi ɗo a heɓa e baraji ɗa joni weltoɗa baraji ɗi wonɗa heɓude ɗi mbuuɗi yo yahu so tawi a ngal cellal ɗo a faɗigal kono a heeɓi baraji ko muññiɗa kon saabu muuseni nin yo muusendi wonu mana ɓe sahabaɓe yaaɗoɓe juuɗe mum taƴa ñawdi ha selli tawi joni ko junngo woto woni yahirde jihaadi ɓen ɓe rewni piiji sattuɗi goɗɗo kadi sa nani goɗɗo sahdinama no waali ɗo ko ɓayro enen kaka juulirde honno e ndelan courant e ndiyat piiji ɗi fof no woodi kono ɓeɗo ka ɗum wonno wadde ɗon wona ta sikko ko sama kala Khalid no waliɗo inni ɓanndu makko noon ala ka wallinta newre junngo ma hara ɓattatere ala e mum ɗum ɗo fof ko jihaade o soppa soppeɗa hande yaha ñawdoɗa janngo kadi yaha hikka soppeɗa ñawdoɗa arata kadi yaha museni souci heɓata ɓuri ɗum ɗo par ce que ɗo kaka ɓanndu anɗo souci on ko faaleji maɗen ɗuuɗi a wawali hewtude ɗi joni noon on tigui be jaɓa kodduri Allah on be o ɗuyta faaleji makko ɗi sa ɗuyti faaleji maɗen ko heɓuɗa o yona ko hatta yona saabu ko faale on ɓuuri ko waɗi kon han kadi ko téléphone to so kunni mi jogui joni hari wonki an mi weltaki joni mbiyami heɓa téléphone sifa o ɗo ko min waɗi wona wondema ko téléphone on mari probléme momi marno on sifa kon ɗo téléphone ala probléme hay fus ko faale an on ittilan ɗo addilan ɗo joni simi ɗuyti joni mi inni oɗo yona naylan o yonay on famine si goɗɗo inni kanko si o waldi hay fus wala bari o ittay koƴe janggo bimbi o wala ɗuyta faaleji makko ɗin o yondiɗo ɓeri ko heeɓi kon o wuura e gurdam ɓurtuɗan o heɓata nawnaji sattuɗe heɓata fus ɗuytu honno wentelan faaleji ɗin haɗa heeɓi lekki daroɗen ɗo juulen salamu aleykum